apa kabar dunia? Ge-subscribe Muncan. Muncan, gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang geta kuing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ini tamat. Terbaik keluar. Eta preman haskana bawa suruh kieu. Udangkeun ku aing. Hei, urang. Di hasa amat nih budak. Tangan cair lah. Di Bandung kita siap. Mau cair. Kebenaran. Udah siap. Banjir bandang. Astagfirullah, gini gitu. Si Bobo sering nyiram aing yang kecai tadinya. Emang kunaon deunan sia keur jasa di bangun subuh. Bobo. Kan sahur. Atuh tuh kadangnya adzan subuh, ieu lain sahur. Cing, atuh hari kitu main teu sahur, cek kumaha teu puasa. Atuh insyaallah barang kencing niat be, kuat pastinya. Oh, gitu ya. Terus gitu lah. Sini kemari ya? Ke masjid. Oh, aja. Mana daun? Poncel. Sore ya, tumbukan sendiri. Ini betul mah. Puasa beliau ini sampai sahur. Telepon kau nilai ya. Kapal sambutan dia. Mau kemukan. Oke bos, 89. Siap meluncur. Woi bos. Yo bos, yo gorenganna, yo caina, lengkap guys. Suruh ke mana ya? Ini kayak salah satu. Oh, udah naik. Oh, kenapa? Di main apa nih nanti?
Waalaikumsalam, Mak. Non. Acing ke pos yuk. Hah, Mak yang diantar buburit. Oh, enggak, Acing kadang kadinya. Enggak, sekarang sih. Tinggalkan mulanya. Tinggalkan lah, ketemu dia, kita selamat. Oke. Dia itu mau bos air beres. Kasubuhan meren, mantas buka puasa. Coba nanya itu. Jauh goreng ngurangan. Berarti benar ya bos air mantas buka puasa. Enggak lah, ini udah HSB lah. A few moments later. Paman harus kena bal. Woi udang, sayang tuh. Woi udang, sayang tuh. Udang siang, sayang tuh. Hah? Bisa ada? Alhamdulillah. Minum. Wih, peranan minum. Nah, katanya kalau saya minum. Wah, buka puasa lah. Hari sia, ima ajan subuh dan ajan maghrib. Bener. Bener. Iya, mah. Ada subuh. Gimana? Gimana subuh? Bersihan di kamar si Dolan. Bulan puasa sholat subuh peranan dulu. Masih ada bocah. Kurang tuh. Kurang ya. Non bos. Orang jalan kita kurang tenang guys. Ayo kita main puasa sama di tempat itu. Ampun bos. Ampun sih ya. Sudah ayo saya buka puasa. Tampilan aku senang boy. Ampun bos. Ampun kemana? Ampun. Gas ya. Ya ayo ya. Lagi main cai. Lagi main puasa terus dia sahur itu bukan itu. Udah. Balik,